Malu lava le soifua ni Taeao manuia lo sunga tawai ia me soifua fong tapo i se tatu tunu ma lawa i kina ma tama matua le whainga ringa pa ia le tua me se lo Samoa mo ni whasalunga i tu fio o ke lope ia maranganga whaararo e whaataro patu lau sunga ia me soifua tatu po karameli ni Taeao. Malo, whaafteitele mo le whaawano me whore taimi, ia, o le whiwhianga whoi ua whanongonga atu, o toe whaotia mai whanua le lato le ema, lato le tai. Pio nei na vaso mo vai, e iei nei vai, ngā whi matantatara no ai, nei vai aso mo vai. O lato whoi nei e tarasanga lato po tus wholau, e iei le fō me whaatumu, e taula ona saini, e stangata whole po se JP, ia po se whaawhia inga, po ai lava. O e te tau ana mamlama le leile atinu i le tāua o vaenga ia wa a le usta ia. E lo ngi whala le mwhainga process le tuswhalau. Ia, whafteia te vai i tu tāua lea leo tō wa atu le malu se tātou tunu e whatumu ia application forms ia mo tuswhalau. E anga wa ai mo tuswhalau se tātou tunu. E lal vaenga tāua nei tono le form. E te tau ona saini mai stanga te tau o loa fo le e na te siwa fia ina ia oi pera o le na tau o se whaife au o se fō mai ia mo tangata whapena ia a era whawhita au rita vai e o atu ia e sisi le atu e matoare e le alu se lotu e le tau su e fōlini tangata mwhaina o al sanga i whairoa i tātou tunu. E maua tangata tauoloa, tangata whaingaruanga sirafia oe. I nei saini le fō, ma toi saini tua o ata ia ata kusforau. Ia a whaia ele maua se sia, nau o te pere ma te whairoa. E pe tūtuna i e si tūranga e whaiona o va ai tu ranga foi le pa ba ni ai oi e mawar so swani wa e ranga e ta o tele le bawa va no tanga te umwa ta sanga i mo tu so la o se ta tu no e tu ranga le malo va tai mo le fa forma le tunu o le mai o po kala me le fa consula nei tala va tu telefoni lo no officer ia bala wani APR fa mamla mati le ne vanga pe ona to fa mamla mai ona Facebook po altaro taimi le si vanga ta o li potila ta mai masala wa la talanta le afe li masala u ia na yo ta ma tu fo wa family in le seni ia ta mo le na tu sanga ai e foi taimi me mana mia mo la to apa lai foi le po ta sanga mo sitsen pe mana mia la to tu fola wa Afemata ia ta sire i tu ta ua o le famolianga o mo nei ta tu tangata na fa na u stevile nei tangata o matu tua le soifu ia e la me mana o mia o le tal sanga inora tu sitsen ia me se ara tu fola ia lo autova atua si tatu tu nai fa na u tal sanga tu sola ona e tatu tangata matua io me masani e mana ia ta vai o pe fa na u mutulanga pa pena ia ma o tfu i so tau foi ale oficina ia so ni le pa pa ngofie tulanga u mai ia mo pa mulianga piona mo ile le sitsenio na ia tatu tangata wa mo sitseni ia wa o furi so ni tau benefiti ia o ko leva no ai fale tulanga pa pena ia me se lava ta vai le famurianga i fale mai mo fo mai ave ele tatu tangata e ta o tele la tu sola ia pature pe fanau ia tulanga pa pena ta sanga ia non tu sola ora o me mana o mia mo le ta sanga ina o sitchen mo si ia te tatu tu ai ta faia tatu oficina ia va ben fa ngai tulanga ia ia va ben mo ia sitchen ia na ta tangata
ia mana ia wa faftai wa e saunol tulanga le wa e taua fo i wa ma wala tu si sene la so sani fo i tulanga le ngase tono ni sele nei o le tau watu la ofisili langa pe o te lo i tai on tala no ai mo nai matua o le malanga mai Samoa te wa ngase nei ave fal mai mo tong fitinga pe o lo manga le le vanga e sauno i e na ngase e mai Samoa ele mtanga lo se fo malo loina e ma fai ona so swani ele malo mo fa tu pein o nei matua o le mai ngase nei ma aven ona ia ave fan mai e responsible ala na to le tulanga ele pide fan mai se a fa mo ne Afemata ia o tulanga na tasia le lu tau lo fe ngai ma tatu ofisa ma si ona ia tatu tangata le o mai ona ia tatu matua ia e asesi mai ia e o mai mana o mia ni tonga fitinga i ma mana o mia le vai se foma ia pian e sa no si vanga na le tangata le a mai la lo le fai fa vai foi le e tato malo ia ona fai mo ile ona fai tonga fitinga ma le stominga peole me ka wale ia o le se venga i nei tato a inga nei ia e le ko mo fir ko o vai foma ia e ara piu i nga e o mai a fai ani ma e o stau ona tulanga fai te o tonga tu nga me tulanga pa pena ia e tam fai ara tato office so ta isa mo se so san a ora po para mele ia e fai si fai ni ta tulanga ia ale a fai o tau no mai ia e o toai lo kisa ia tam foi no se o wala foi no mo se so a turanga la vai ia a foi e maranga mai ia nei o tato ma tu ia responsible ia o tato ai nei turanga fa pena da mana o bien to fitima ia a tonula a ngale e turanga li tato si senyo e wanga ia ora a po so ta ora ona tato tanga vai foma manai manu ale o mantua Afemata fa no mole e nei ai ngana fsili mai ata fo le au te lo foi pe il ta no tu langa le mo la tu fo nei e mari diu New Zealand ai avio na tu tino mali Samoa a me na fsili mai fo le pola se fso sani le Consulate fa manga yo fa fonga ku po kala mena so ele le sa ko sa ma le fo ko Consulate il sa ma le o ye va nga fa mo mo ia ta se ale a fai o e tatu ofisa ma a fai e mariu nei e fiso tai mera fal mariu le la ave e tino mariu o le tangata fiso kai mera le ofisa mariu le tatu ofisa ia ona matua i le whatananga mole pe mika ave i sa mole tino mariu e pe mo pia na turanga e te anga i ala ma le tatu ofisa mole mauta mariu o ye tino moli o se siwa o vara o ye le tua ia on fa nga yo ni te o ver nga me ma foi nga yo ka ko nga ka pena nga le venga cha mo ai o ta sile mta foi e se nga ima ta tu la nga ta una mai le malienga o le pu mo cha mo e va ko il ki mo ri ia la o ma san ya la le fa le mali ia wara fai mole motilo ia oro saunga le mure venga chamo a mai le fatananga mai chamo le official so ko maro ina mutuna pa pena official party okay malo vai o le maua ma nei le simtanga lo fo le malo le wene mole o mai o tatu lo fo ia mai Samoa ia o lo tonga lo va lo fo ba ne fionga le trade commissioner tatu malo o le tu la o tatu lo mai Samoa o tulanga na wa si tia i unga le tulanga ora wa fa vai fa tula fo no le tatu export authority na marunga e pena i tonua ma le mo tatu lo ia ora unga room so ta i mai tatu komsina ku pa tu inga nei e tunga ba tu ia ia fa fa mo ia ora mo mo le mo lo ia pa ora pa le pitola o tatu ia piona tau longo ma tata longo pui mas pau ta pokara
nei sile i tatu olo au ina mai Samoa a me se lava pu pa ele leanga pu fa toanga ia o le tatu saora vale le au fa toanga me suli tama ina se tatu no Mali. ale nga fa ftai e se tatu tunu ia o lo mai to wina lava le rango fo ia me se le fa to wina o tatu olo staro ia tu rango fa pena o me to lima ia o ele ia na ngona nga pasta ita vai o no o le sao fo i tatu tunu i o roa o wina mai ia o lera o pa nga solo nei le tatu a whainga whaapae mata i ala le tau nu mai olo ia me se hui le ui le wharere o tau le wharere na whaatau mo tau nu i o roa se tatu tunu ia mo le whaanga i o inga le o le tatu a whaatau inga e ala i o roa i au ina mai New Zealand nei. Ma lo fa tele mo le Taeao o matango fia ma tele nei vai nga le o fa menino mo le fa fo male tunu sa mo lo fa fonga mai ai ai ni si vai nga FFC ngel tu fo le fa Consulate mo office le vala wane tolu o tolu tasi o tasi lua ai vala mai fa fo to kilani le fa ngal code number o iva tolu o tolu tasi o tasi lua le lava le il taimi fa mam la mai nei vai nga fo e walter tu le fa Consulate ma no office ya ni si vai nga tau office no ya Te tiri ta vai mole amano e ngolo pui ri e si tatu tunu i pai va pui mo tu fe ngai mo tatu fisa ia wale fa o walta ko kara mi le va so mo le va so ai fa te tiri mole amano ia mo le pui fe ngai si tatu o tunu mo tu te mo pai va ia o le aso tatu tu fe va pui va so mo ia kwa so foi fa te tele lo fionga le Consulate mo Malu tu tasu Samoa no fionga Afemata Palusalue Faapo Lemalu mo le Taeao mo le foi faiva o le nei foi salulu ma tu telefoni tolu o tolu tasi o tasi lo mo le fionga Consulate mo na ofisa taimi fainga wenga aso va yaso